سلام علیکم دما و خوش و پیروز و مبارک به ککو دوی مهدا زیده بحثا شیخ سعید تکرن حاشا بحثا خیانتای تکرن جه خبر دادن اوان باربارا دخوازم از رحمتی شیخ سعید که شیخ کردای شیخ کی طریقتا نقشبند بو انسان کی فیلسوف و عالم و زحم مزن و زانا بو حتی سر خود ریکا شریعتا کردستان دا کردستان سربخوا و آزاد دا سر خود تیرا دا دخوازم هنکی تبگرا شیخ سعید و هبالی کلا چه بونه چه هاتنه شهید کرن دگل چند حد کسان اتخوازم هنکی و صاب عجله بیجم انشالله تلفون را گره بله سر هلدانا شیخ سعید ده سال 1925 پشتی که ترک جحربا یونان و پیمان لوزانه ده سال 24 حزیران 1923 خلاص بون رابون دیجیتیا کردا کرن مافی وان قدخه کرن پیشکش ایوان سرکومی باجار جدا کرن ناب ایوان گوهرتن حتی کجوانا گوتن ترکیه چیایی پشتی کزانین مصطفی کمال بوانا ندرسته هیجا رابون هیزه خواه درست کرن کلب تو حرکه ملی بکن و دولات شرقی را کومل بخف بدزی دا مزراندن جبو آزادیا کردستانی و پجاق اوه کوملی بلاوی حلب و ارزروم و دیار بکو بیتلیسی بون و هر کومل جی پنج اندامان بجی آنین هر اندام ناو و برناو که تایبتی هبون پشتی که ملین کردا پر بون تف دبن قیاده لجنا کردستان آزادی ده بون یک و آلبای خالد جبرانلی بو سروکی اوه لجنه لید زمان هندک دا حاجی موسا بگ ایمود کی و خالد بگ حسنا و چند سروک عشیر جدا جی عراق جی دگل هنگ سوبایان کتن رخوان دهاوین سال 1923 میلادی یوسف زیا کو یک پیشکش حرکا کردان و اول دا جیگر ملسا ترکان بو چو سردان شیخ سعید لخنسه و هنگ دگل شیخ سعید یکیتیا خواه کرن و پیک هاتن و سرهلدان کردی بکن چاوا کو دبهار سال 1925 میلادی یوسف زیا الباجار ارزورو میوانداری خالد جورانی کر هنگه بریار کرن کو گش عشیر کردان بیتن چکدار کرن با آریکاری شیخ محمود حفید و سمکو اسماعیل آغا اب هر دوجی دربای ترکیه بون یک لکردستان عراقی بو شیخ محمود حفید یک لکردستان ایرانی بو که سمکو آغا بون هم بریارک توش دابون که 21 ماه آدار سرسال جشن کردان در روز نوروز ده دست به شرعی بکن یعنی گوتو بون 21 آدار سر سال مه امر دو سر سال خدا دست به شرعی بکن بسر کوتیا احسان نوری پاشا و خالد جبرانلی که هر دوجی اندام پارتیا تعالی کردستان بون در سال 1925 ماه کانون پاشین شیخ سعید خواست که زیارت هنک حریم بکد دارا هینه گنج و لجی و هانه و گلک سروکان حوالتی بوی را کرن و بسدان چکداجی پیشکش بوارا راوستیان و لبر امریوی سکنین لهش که شیخ سعید لخنسه ترکا دخواستن که اوی لبا خو آماده بکن چکو دزانین که شیخ سعید بوان را دیجیتیت که بله لورینا خواه جوان خواست که دخوازه هر زیارتا بابو کال خواه دپالو ده بله گلک جوان سیاستا کمال باورد کرن چندا که هنک جوان وکی محمود نوری دیرسین و سید رضا برادیکالی راوستیان و آلیکالی شیخ سعید جی نکرن لسر سال 1925 پارتیا کردان خواستن که سوویت روس آریکاریا وان بکه چه کنسولوسا وانه بد چه کنسولوسا ماکو بد هر اوان آریکاری سوویت خواستن هم نونر پارتیا تعالی کردستان سید عبدالله کوری سید عبدالقادر شمزینی چند جاران سری لکنسولوسا وانه خست جو آریکاری جبو آریکاری دیسان جو روسا جواب ندان ولی کردمان به آریکاری چندا که وزیر انگلیز لورد گورزون دلوزانه ده به مافی کردان گوتی بی لی انگلیزان جبر هنک برجواندیه که جو ترکا ببینن اوه گوتن آخوا اجبیر کرن بله ترکان یعنی ارکان انقره لس کرن که چار آلی و به هر چکان به کشتن و ویران کرن لسر کردا بمشینن هم پی و خبردان وان قدخه بکن چه ده زانینگه دا چه ده بستان دا بید چه ده جه خبات و کارگاه دا بید حتی دو کولان و جوان تاجی خاص من دائره دولت دا بوان کرناجی دلیوان خوش نبو بلکه رامو سروک عشیر
عشیران آغا بگ شیخ پیشکش سرکوم کرن ببی آوی کسی خواه کیسه خودیتن که سربراخانه ji Kurdan re çêkirin. Lê kesên ku Tirka nas kirin ji Kurdan ew bi derewê wan nexapiyan. Hem bi peymana qewî dizanin ku zarokê hem bi îmana qewî dizanin ku zarokê Moğlû û Tataran û hukûqa nas nakin û qebûl nakin. Hem dizanin ku nikarin xwe ji Tirka biparêzin ji welatê xwe ji wan bistînin eger ne bi quwetek madî be. Di heftê Adarê sala 1925 miladî Mustafa Kemal bang li eskerê wilayetan kir ku te bi hevra alîkariya hikûmetê bikin û dest dênin ser herekê Kurdan. Lê divê navê de tu kes ji Kurdan ne berhîvî bî ku şer û ceng çêbî. Belê ji nişkeva dîtin ku hevçûnek, pevçûnek di nav zilamê Şêx Saîd û mifrezek ji eskerê Türkan çêbû. Esker çûn gundê mala Şêx Saîd dawet hebû got gere hûn zavê teslimê me bikin. Vana jî gotin Heramê Sivê teslim ki îşa zavayê bira nê qebûl nekirin şer û pevçûn nawan da çêbû. Ku du subay û 15 cendirme û çend ji zilamê Türkan hêj ku dem nehatibû di gundê Pîranê da hatin kuştin. Bi vê rengî şer û ceng di heftê Adarê da sala 1925 miladî hêj ku 15 roj mabûn ji serê sala Kurdana 21 Adarê da. Xalid Cibranlî bi çend subayan ve ji Kurdan belez hatin ku temaşa şer bikin lê mixabin hêj ku negiştî cihê şer piranî ji wan ku jiwanên ku rêveberiya ceng û herbê zanîn hatibûn girtin û rêveberî ma di destê nezana da. O di demek hindik da agirê şer girte Kurdistana Bakur, Türkiye. O mücahid û pêşmergeyê Kurdan di vî serhildanê da û xûna pak û paqij rêtin li ser bajarê mezin çik û digotin qey serkeftin bi vê çê dibit. Piştî ku Şêx Tahir birayê Şêx Saîd ku Şêx Saîd zanî ku çibûye hema dest danî li ser posta ku ji licê diçe sêrtê. O bi dusib şervana ve gihîştin bajarokê Gencê û dest danî li ser Gencê. Piştî ku dest danîn li ser licê û hênê û Saleh Begê Hênî jî gihîşte Şêx û eşîrê çiyayî li alî Diyarbekir ve kişiyan. O di wê rojê de Şêx Saîd di gundê Tala de erkanê herba eskerî ji Kurdan tertîb û durist kir. Ku jimaran şervanê Kurda gihîştin 20,000. Çawa ku zarokê Bedirxanî jî ku Celadet Bedirxan, Süreyya Bedirxan, Kamuran Bedirxan keysa xwedîtin ji Sûrî ew jî hatin ketin li nav tevgera bîşevî da. Hem komek ji welatê Parîzan ji Stenbolê jî gihîştin Kurdan û şer belavî herêma Xarpûtê, Elazığ û Diyarbekirê bî. û payê zehf 14 wilayetên başûr rojhilat vegirtin. Piştî ku bajarê Gênc û bi temamî hate vekirin, karmend û welatparêzê Türkan hatin esîrkirin û serok eşîrê Mulanî Feqih Hesen bû waliyê Gencî. û Gênc ji xwe re kirin paytext geçîcî. Hingê herkes amade bûn ku canê xwe ji bo dînê xwe welatê xwe feda bikin. û emrê dîn û dunyayê kete destê Şêx Saîdê û esîr û bêş û cirim hatin şandin bal Gencê re. Kurdan xwestin ku piştî Diyarbekir bête vegirdin ew bang bi dewleta xwe Kurdistana serbixwe bikin. Lê piştî ku komek bijare ji şervanê Kurdan da astenga deriyê Mardinê de ve ketin bajar de û bi qîr û gazî gotin bijî serbestî û bijî Kurdistan hengê şerek mezin nabêne her du berekan da çêbû. Ji ber ku quweta Kurdan ne hemberê quweta Tirka bû û Kurdan 105 şehîd dan. Ew kesê mayîn terka bajar kirin. Piştî ku quweta Tirka ji alî başûr ve gihîşte 30,000, ji alî Bakur ve gihîşte 40,000, Şêx Saîd emrê paşdeçûnê kir. Ji bo ku Türkan ji 4 alî ve esker şandin. Heta hinek di riya Sêwazê de, hinek di riya Erzeromê de, hinek di kenarê behra Reş de û 25,000 li alî Sûriya Helebê de rê kirin Kurdistanê. Türka esker rê kirin. Davî de Şêx Saîd gihîşte Çebakçûrê Bîngolê û berhîvê hatina Rîspiyê Elazığê û Gimgimê û Vartoyê bû. Lê we dît ku hinek serok eşîrê Kurdê Elazığê digel eşîrê Dêrsimê ku Hewêran, Lolan, Îzolan, Suwartî bi serokên xwe ve gihîştine Tirka. Lê dawiya meha Adarê Xalidê Hesenanî Elî Rida birayê Xalidê Cibranlî û çend serok eşîrê Kurdan digel 1000 şervana hêrîj dan li ser Xinisê. Dawî de Tirka bi alîkariya eşîrê
Adıyaman'ı û Heyderan ve berê Xalid Bek û hevalê wî dane İranê bi alî Makova. Piştî ku şer navbêne wan derket, di encamê de Şemsedînê kurê Xalid Bek Abbasıddîn kurê Şêx Saîd û serokê eşîrê Zirkan Kerîm û çend ji welat parêzan hatin şehîd kirin. Xalid Bek û Elî Rıza ketin li Rex Simko. Di nava meha Nîsanê da Türkan digel Genco de dormadarê Kurdan girtin û li ser pira Murad Çayê bi xayîntiya Cibran Lê Qasım quveta Kurdan şikan û destanên li ser wan. Li ser pêşkêşiyan ku hinek ji wan Şêx Saîd û Şêx Ebdullah û Şêx Elî û Şêx Galib, Reşîd Axa, Mihemed Axa, Tîmur Axa û 26 kes divê de hatin girtin û berê wan dan bajarê Diyarbekir. û kesên mayîn berê xwe dan Çiyayê Şerefdînê. Bi vî rengî quweta Kurdan şikest. Di şerê Şêx Saîd baş bizanin, şerê Şêx Saîd da ji eskerê Turkan 5000 hatine kuştin. 5000 hatin kuştin. O ziyana madiya Türkan 600 milyon ziyana wan bû. Bi perê ana nayê hesab. Birayên delal. Hezar rehmet li gora Şêx Saîd û hevalê wî barin barayê jî şehîdê şoreşê bûn. Şehîdê dînê xwe bûn. Gelo çima bana hewqas li ber hikûmetê rabûn çima? Evî zalimê Atatürk şewqe da serê wan şaşik danî. Cibê wan danî palto li wan kir. Hîzara pîreka danî mînî etek li wan kir. Na camiya derê wan girt kir tewlê hespa. Tekye, zawiye, medrese hemû qapat kir. Dergahê şêxa qapat kir. Terîqet qapat kir. Çiqa tiştê dînî hemû qapat kir. Navê wanî Kurdî hemû qedexe kir. Navê gunda qedexe kir. Kurdî li her derê qedexe kir ku pê vê xeberdan. Gelo li ber vê zilmê raneve wê kî rabe? Birayê hêja û delal. Hey ez karim daha saetek zêde serê bipeyivim belê telefon ranake. Û her kes ji Şêx Saîd û heval û hogirê wî ra rehmê bixwazin. Xuda rehmê hemya bike. Kesê ku li me jî guhdarî kir, Xuda ji wan razî be û rehma Xuda dê bavê wan be jî me jî ji bîra nekin û bi xatirê we hêviya da dikin.